Ning po. Mayap at magrasyang bengi po kaya kayungan, sablang kapatad, king kasalpantayanan. Atyuta na po ngeni, king kaduat pulot pitong Domingo, ning karaniwan na panahon, aldo Biyernes. Kaniting banala kapag masusyan, yabe tala po karing kaya katamong panalangin, ding makatuking kayaduanan, para king kaligtasan ning balang metong kaya katamo, laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldananda ring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan da ring kaladwada ring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan da ring kaya katamong ega-naga ng frontliners. Para king kapasalamatan dari Sheila Salvador, Romeo Bernardo Jr. at Lisette Gonzalez. Para kang espesyal na intensyones dari Christian Joshua Angeles, Maribel Mandela, Familia dari Lenin at Evelyn Malang, Joed Dimitri at Karen Joy de Jesus, Isabela Angelica Cari Lacson, Mary Manette Pineda, Leila Abiog, pamilya ng Teresa Velasco, Mari Crispal Deng Sabado, at Trina Yazon. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Maria Cristina Nu Naglagman, Emeline Gibara Angeles, Paswing, Richard Cabalya, Jorman Michiko Nishimu, Elaine, Erwin at Gabi de la Cruz, Aurora del Rosario, Nilo Udan, Eric Dungka, Annalyn Ocampo, Merla Mangalus, Jose Mercado, J.M. Talyurin, Gloria Arevalo, Esther Gangcuangco, Cherry Cacño, Joel Roblado,
Pio Cesario Pingul, at ding sablang kapatad tang masakit. Para king ligtas, apamaglakbe ng Consuelo Ramos. At para king alanganggang kapainawan daring kapatad tamong mayangon na biye, di Norma, among Erwin Bulaon, Ramon Carreon, Juanita Lagason, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Jacinto Gomez, Tranquilina Pineda, Baby Glornita Ganya, Manuel Cerezo, Kate David, Benjamin Ricafrente Jr., Ana Marie Santos, Emiliano Esperanza, at ding sablang kaladwa king purgatorio, at detang ala ng makaga nakapakarela. Ginoo, maging antika sanang batu, akakong pisantungan, kutang matatag, akaku babiye kaligtasan, ban mi paligayan kalagyo, alalayan mukut patnubayan. Kaluguran kong kapatid, mititipon tamong eni, kilagyo ning ipampo ning anak, ampo ning banal ay Espiritu. Amen. Ingrasya at pakalulo ning Ginoo, mantabay ang parati kay kayungan. At keka antimurin, Kaluguran kong kapatid, pawuli ning kakulangan tamong kaingatan, laban king tukso ning demonyo, at wan tamo ing kapatawaran ning Ginoo, batang maging karapat dapat magmasusi, kaniting banal ay Eucharistia. Itamongan, magkumpisal ko, king Diyos, sa mayupayang tutu. At kay kayo kapatid, ulimi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Ulinita ipanigapuko, Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kay kayo kapatid, ingi panalangin niyo po, king Diyos, aginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad na rin kasalanan tamo, midalata sana king biye alananga. Amen. Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulo, Kristo pakalulo, Kristo pakalulo, Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulo. manalangin tamo. Oy paming mayupaya, yang pangmiyake ka iting ayin anting kapamintuan, king keka nga mano, ikabos na kay mansana karing kekeng kasalanan, pasik na nga na kami at tayran painturo kingalangang gaming kayablasan, itiadawan mi kapamilataning ginuming Hesus Kristo ng anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, at ning banal na Espiritu, Diyos manggaman kingalananga. Amen. Pamamasang ibot, king sulat ng San Pablo, karing tao, Galacia. Uli na niti, sukat yung talastasan, king ding taong ating kasalpantayanan, ila ring tunay ng paliping Abraham. Kanita pa, pepakit na ning kasulatan, king ding pagano, kilala na lang taong matulid ning Diyos, king kapamilatanan ning kasalpantayanan. Inya ing kasulatan, pinaral na ng makapauna, ing maya pabalita kang Abraham, inya nga nang sinabi, king kapamilatan mo, panwana na lang ning Diyos, ding sablang tao ketiking yato. Meniwala ya i Abraham, at mi panwanan niya, inya ding sablang maniwala, mi panwanan la naman kalupa na. Ding sablang manalig king pamaminto king batas, mabibiela lalam na ning metong asumpa. Uling sasabyanan ning kasulatan, ninuman ing mamintong parati, king sablang makasulat king libro na ning batas, makasumpaya. Ngeni, tutong masala, king alayang taong kikilalanan ning Diyos, king kapamilatanan ning batas, ulinging kasulatan,
sa sabyana. Ing taong kikilala ng matulid ning Diyos, mibiyebeya king kasalpantayanan. Dapot yaman nalumpakan ing batas king kasalpantayanan. Nune agpang king sasabyanan ing kasulatan, ing taong darapat king sablang adwanan ing batas, mibiyebeya agpang king batas. Dapot linigtas na katamong Kristo, king sumpang daralanan ning batas, inyang antiyawaring misumpa, alang-alang kay katamo, uling sasabyanan ning kasulatan, ninuman ingibitin daking dutong, makasumpaya. Depata ng Kristo iti, baning kanwanan a pengako na ning Diyos kang Abraham, miyabye ka ring pagano, king kapamilata ng Kristo Jesus. Kanita itamo, king kapamilata na ning kasalpantayanan, malyari tayang tanggapan ing espiritong pengako na ning Diyos. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos, dalita pakibat, impakibat tapo, ing Ginoo ene kakalingwan kapilanman, itang pengako na. Ing Ginoo ene kakalingwan kapilanman itang pengako na. King mabilog kong puso, pasalamatan king Ginoo, king kapulungan na ning kayang balayan. Ding dapat na ning Ginoo, tutulang makapagmulala, pag nasandalang pakaintindihan, ding karete matula. Ing Ginoo ene kakalingwan kapilanman, itang pengako na. Mitmong dangalan at kamalan, ing sabla ng daraptan, at ing kayang kabanalan, manatili kapilanman. Ding malang depat na, paganakanalaki katamo, maganakaya ampon mapamakalulo. Ing Ginoo ene kakalingwan kapilanman, itang pengako na. Pagkaluba na lang pamangan, ding makitakot kaya, ene kakalingwan kapilanman, itang pangako na. Pepakit na king balayana, ing kayang upaya, pigkalubno karela, ding gabunda ring dayuan. Ing Ginoo ene kakalingwan kapilanman, itang pengako na. Talakad tapo bang parangalan ing mayap abilita. Alleluia, 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 Alleluia. Itangan po, puriyan me ing Ginoo o Jerusalem, iparalane ing kayang amano kinyato. Alleluia, 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 Alleluia. Ing Ginoo mantabeya kay kayo, At keka antimurin, pamamasa king maya pabalita agpang kang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. Inyang pepalwal ng Jesus ing meto nga demonyo, ating mapilan karing tao as sinabi, I Beelzebul, ing prinsipi daring demonyo, yaing minye upaya keya, banpalwal karing demonyo. Atin mo namang may kipagsalita keya, bareng panyubukan. Inawad da keya, ing pakit yang mala, ay bat ing banwa. Dapot balo ng Jesus ing karelang isipan, inya sinabi na karela, bibagsak ya, ing sano mang kayarian amisagsagan, karing tapok amilaban-laban. Ing pamilyang misasagsagan, mibagsak ya. Inya, nung ing kayarian ng Satanas, misasagsagan ya, makananuyang manatili. Sasabyan yu, king papalwal ko ring demonyo, uling i Beelzebul, dininana kong upaya. Nung papalwal kong demonyo, king kapamilata ng Beelzebul, nino naman ing minni upaya karing kekong alagad, barong ipalwal. Ila mismo, patutuwadan da, king migkamali kayo. Dapot nung papalwal kong demonyo, kapamilata ning upaya ning Diyos, mga baldugan, king miras na kayo, ing pamagari na ning Diyos. Nung ing meto nga taong masikanan,
at makasandatang ganap banten ing balena, ing bandina miligtas. Dapot nung lubane ning taong mas masikan keya at sambutane, wanano nganding sandatang panaligana ning makibandi, at ipamye ning taong linob king banding penako na. Ing taong ekampi kanako, laban ya kanako, at ing esa sahop, maki panipon kanako, king kamatutuanan mangalatya. Potang ing maroka espiritu, lumwalya king meto nga tao, magluyon-luyon niya karing mga langing lugal, at manintun apipagpainawana, nung alayang akit nga nang sumabi king sarili na, magbali ko king bale, ibatan ko. Karas na, akit na, malinis siya at areglading bale. Inyama koya at magumbirang pitong espiritong maygit marok kesa keya, at lungubla at manuknangan ka rin. Inya lalong maging marok kesa king sadya, ing maging kabilian ning taong ita. Kapatad, ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka, O Kristo. Ing taong ekampi kanako, laban niya kanako, at ing esa sahop, makipanipon, king kamatutuanan, mangalatya. Maya pa bengi po, kaluguran kong kapatad. Maya pabengi po among. Minsan kano diri naneng advice, nining ingkong na, ing apuna. Nga na kanong magkwento nining lolo, king apuna. Balo mo ito nga na, ating adwang tunggalian, karing puso at biyeta mo. Ating adwang milalaban, karing lubta mo. Ing mo muna, awsan tayang karokan. Yapining kamwa, inggit, hinanakit, katakawan, kalaraman, kasakiman. At ita namang metong nga na, awsan tayang kayapan, tula, kapayapan, lugod, kapanayan, kabanalan, masabal, ganaka, kasalpantayanan. Adwalang pane, ding mitutunggali, kareng puso tamo. At nimisip ya kano nga po, nung nanuyaburing sabyan, ing kayang lolo, anyasat nga ng kinotang kang ingkong na, nino po ing minyambot, nino po ing minyambot karening adwang milalaban. At nga nang may kibat ni ingkong nga na, ing manyambot nga na, itang kekang pakanan. Ing manyambot, itang kekang sisesen. Ing manyambot, itang kekang pilihan. Nga na po ning meto nga kasebyan, you cannot please everybody. Emongan kanuagawang masaya, matula, ding hanggang tao, keka. At tutuya naman ining kasebyan, agyang kang Jesus. Eya exempted, kanining kasebyan na iti. Deni pong pariseyo, lalawandang pane, babanten de Jesus, uling tune ding pikakasaman. Paninayan da ing magkamaliya, at inya nga sabing marok, o at inya nga gawang mali, ban isuplong de. At dening pariseyo, king paglalawed ang makanyan kang Jesus, ing pakananda, yapin ing karokan, ayat king lubda. Anyapin ako sa hande, Jesus, papalwalya ka nung demonyo, king lagyo ng Belzebul. Nino'y Belzebul? I-Belzebul, ya ing pekapunda, ding pipunpunan o punda, ding Pilistino. Ne? He is the chief god of the Philistines. At nino naman ding Pilistino, ilaring kapateda ding Israelita. Balada kasi dening pariseyo, Jesus papanigya kareng kalaban. At bubusbusan de Jesus uli nanita. At kambe naniting akusasyon kaya naning pekibat ng Jesus nga na ing taong ekampi kanako, laban niya kanako. At ing esasawop makipanipon king kamatutuanan mangalatya.
Nanang buri ng sabihan Jesus kaniting pakibat na. Ini pong statement ng Jesus ay iti, papalto na mo, metong yang pangumbira, ban ita mo, misasan metong tamo. The longing of Jesus is simply unity and not diversity. Di natanging ginu, gagawa na, ing halimbawa king ebanghelyo, papaluwal yang demonyo, ban kanita ipakit na ing pamisan metong ning tao. Aliwayng karelang pamisagsagan, aliwayng karelang aliwa. The statement shows Jesus' longing for unity and not diversity. Ing pamisan metong kano, dependi ya kareng tao. Nung makananuya ing metong, makitunguya king metong a tao. Dependi nung nino, at makanano may kanong lalawan ing para mong tao. Anya antimong bibibilang halimbawa king metong a komunidad, kini mo king parokya. Nung bisatang mika pamisan metong, depende nung makanano may lalawen ing para mong tao. Nung buri mo king opisina halimbawa, mika pamisan metong, depende mo naman kay kayo, nung makanano yung lalawen ing balang metong. Makanyan mo naman kareng pamilya, ding mika kapatad, nung bisa lang mika unity king pamilya, depende nung makanano may lalawan ing kapatad mo, o ing anak mo, o ing pengari mo. Metong yang skill, ne? Metong yang gelingan, amalyari tamong pag-aralan, ining pamakitungo ing parang tao. King metong na pong librong sinulat Dr. Norman Piale, metong ya pong author, babiyayang suggestion, nung makananong ing ita mo, malyari tamong makitungong mayap karing parang tao. Ban kanita, akwata mo at akamtan ing unity o ing pamisan metong. Bimiyaya pong 7 practical tips. Nanula po ding 7 practical tips for us to get along with people. Mumuna kano, practice loving people. Practice loving people. Loving, according to him, is also a skill to be perfected. What to ing tao, biyasa yang lugod, uling iba't yaking lugod. Pero metong yan namang kanong bagay pwedeng pag-aralan ing lugod. Pan kanita, perfect taya. Ing lugod ta making parang tao. Baluta mo ating taong kalugod-lugod. There are people who are unlovable. Pero lawen taya, itang i-practice ta kanong lulugod ka ring tao, ban kanita, akilala talang lakwas, dening taong kikatamong sukat luguran. So number 1, always practice loving people. At kadwang tip na, nga na, aluguran ming tao, if you look for something to praise in people. Mantun ka kanong metong abage, manayon, mahayap, pwede mong atuan king tao. Ing panagkat na, atuan mo ing mayap, ka magsisti. O yan ing hilig tamo potang mainip tamo. Ta atuan ing mayap, magsisti tamo. So make it a habit every day. Mantun kang mayap, pwede mong atuan, pagsisti, king para mong tao. Akit may kaopisina mo, bayo yang reband, atuan me, ay kalago mo naman king bayo mong reband. O kaya ikit may siping mong bale, miglinis yung garden na, ay kasanting na naman ing bayo mong garden. O kaya akit may atin yung bayong malan ing siping mong bale o ing kaluguran mo, kalaguna naman ning malan mo. So, look for something to praise in people. Katlo, ban kanita kano, we can attain unity, practice believing in people, and show them that you believe in them. Nengkay o ini po yung tendency mo. Lalo na po tang balo mong angat ka, karengaliwang tao. Balamo mo, ikanay nga tinggelingan. Akakalingwan mo, dakal mo naman kareng tao, atin lang pwedeng i-contribute at ibiye, king karelang mismong biye. So practice believing in people and show them you believe in them. Kapat, practice helping others and do not expect anything
in return. Practice helping others. Siguro po masanting yung assignment kaya katamo nga niti, ne? Very practical. Kamatudtod hanggang pa may gawang metong amaya pabagi king parang tao. May arya ning aldomo nung pa may kasaw king metong atao agi ang simple mong pamanyaw. Ne? So every day, find someone to help. Kalima, list the names of those people whom you do not like. Ne? Maralas aminan tamo nang kaya tintang taong makaing buri, makaing kapad. At sabi ng Dr. Norman Piale, list the name of those people whom you do not like. Lista mo kanulugyo, detang medyo malingap-ngap ka, potang kakit mula. At nanan mula, pangadi mula. Potang tahimik ka, ganakan mula. And nga na, slowly and silently forgive them. Neng kaya ating tao nga lanay manggagawan pero mabubusit ka kaya. Ne? Forgive them because of that kind of feeling. So list down the names of people whom you do not like. Number 6, always greet people. Ne? I-greet me kaning balang meto nga kakit mo. Neng kaya ting taong snob, ne po, greet mo na lang, yala pa makibat. Pero masanting ka nung practice tamo, itang panetang maili. We greet people. Po tang ating birthday, happy birthday, kumare. Happy birthday, brother, sister. O kaya, gyang may kilala, lungob ka king, halimbawa, king restaurant o king mall, good morning, ne? Itang greeting ka rin, guardia. Maragula bage. O kaya ka rin katamo nga kasaganan Aldoldo, maya payaldo po, good morning. Kumustahan? Kumusta ko po? Kumustahin anak mo? Kumustahin kumpari? Kumustahan? Always greet people. And lastly, pray daily. Ne? Ing panalangin may lalako. Ban kanita kano, detang bage, tamo paala ko. Detang sakit lub at biyayaliwa pambage, masukal ka ring lub tamo, ala ko na sana ning panalangin. Ne? So, i-review tala po, ban kanita at atandanan tala. Practice loving people, look for something to praise in people, practice believing in people, practice helping others, list the names of those whom you do not like, always greet people, and pray daily so that all our self-consciousness may leave us. At din pong practical tips na ning writer ni masanting yang gamitan, masanting lang gamitan, ban kanita kalupa ng Jesus, ing sesenta mo ka ring lubta mo, ilapin detang kayapan, detang mga santing abage, detang valuable kay katamo. Tandanan niyo king biye, adwang pane, ing tunggalian king puso tamo. Karokan at kayapan. At kambeda po rin sana, ing midinan mong kabsi, ing sesenta mo antimong taong anak ng Diyos, yapin ing kayapan. At potang ing mayap tumubo at mamunga kareng puso ning balang metong kanita magumpisa na ing balang pamilya, balang komunidad, balang parokya, balang bansa, ating mabilog ayato, mi kakapayapan niya at pamisan metong. Amen. Kapatad, manalangin tang taimtim king Dios, banso pa nakatamo, king pamaki papuktamo king demonyo, at ban kanita, mi kapamisan metong king mabilog ayato, ngatang manalangin, ginosopan mo king makipamuk para keka. Ginusopan mo king makipamuk para keka. Para king Santa Iglesia, kapilan man sa esasawang makipamuk, king Diablo, at alang tuknang nomang nosanang dirinan babala, ring kayang anak, laban king amuyot ning mapanukso, manalangin ta king Ginoo. Ginosopan mo king makipamuk para keka. Para karingatyo king kayupayan, kapilan man sana, eno maging kayanib Satanas, ang makasalikot gulot ning upaya ning pamabunsong politikal, at makimansan sa lapi,
manalangin taking Ginoo. Ginosopan mo king makipamok para keka. Para ka ring alang mali, tutukswa ng Satanas, akit da sana ing pamaglinlang ning demonyo, ama namuyot karela, kapilanman, ding alang kahinhinan, immoral a pelikula, libro at magasin, manalangin taking Ginoo. Ginosopan mo king makipamok para keka. Para kay katangan, parati tasanang makabante, at parating manalangin, ulingin kay katang kasalang, ing Diablo, lilibot siyang anting leyon, amamios, manintunyang alaklak na, manalangin taking Ginoo. Ginosopan mo king makipamok para keka. Yabe tala po, karing kay katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan, para king kaligtasan ning balang metong kay katamo, laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan daring kapatid tamong miapektuan kaniting coronavirus, para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatid tamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan daring kay katamong eganagan frontliners, para king kapasalamatan dari Sheila Salvador, Romeo Bernardo Jr., Lisette Gonzalez, para king special a intenciones dari Christian Joshua Angeles, Maribel Mandela, familia dari Lenin at Evelyn Malang, Joe Dimitri at Karen Joy de Jesus, Isabella Angelica Caril Lacson, Mary Manet Pineda, Leila Abiog, familia ng Teresa Velasco, Mari Cris Paldeng Sabado at Rina Yason, para king malagwang kapaltananda at kaligtasan dari Maria Cristina Nunag Lagman, Emeline Guevara Angeles, Paswing, Richard Cabalya, Joe Michiko Nishino, Elaine, Erwin at Gabi de la Cruz, Aurora del Rosario, Nilo Udan, Eric Dungka, Annalyn Ocampo, Merla Mangalus, Jose Mercado, J.M. Taliorin, Gloria Arevalo, Esther Gangcuangco, Cherry Cacnyo, Joel Redoblado, Pio Cesario Pingul, at ding sablang kapatad tang masakit. Para king ligtas apamaglakbe ng Consuelo Ramos, at para king alang anggang kapaynawan daring kapatad tamong miyango na biye, Di Norma, Among Erwin Bulawon, Ramon Carrion, Juanita Lagazon, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Jacinto Gomez, Tranquilina Pineda, Baby Glornita Ganya, Manuel Cerezo, Kate David, Benjamin Rica Prente Jr., Ana Marie Santos, Emiliano Esperanza, at ding sablang kaladwa king purgatorio, at detang ala ng makaga na kapakarela, manalangin taking Ginoo. Ginong Yesus ding tauli mo nga mano, karing apostol, king mula ning Getsemani, nga na manalangin kayo ba na ko manabo king tukso. Sopan mo king lumaban king tukso, at idake mo ke sana, king ke kang tagumpe, ikang mabibiyat magari manggaman, king alananga. Amen. May puri ka ginong Diyos king meto nga sikluban, ulining kaya kang kaya pantinggap niya, iting tinape ibat king gabon para kaya kami magawang tinape ning biye. Ipuriya in Diyos, kapilanman. May puri ka ginong Diyos king meto nga sikluban, ulining kaya kang kaya pantinggap niya, itingalak ibat king ubas para kaya kami maging inuman ning kalado. May puriya in Diyos, kapilanman. Manalangin kayo, kapatad, baning kay katamong dahon,
matanggapi arapaning Dios alubos mayupaya. Tanggapane saning Ginoo iting daon karinggamat mo. King Kapuri at kaligayan ni kayang lagyo. King kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, bustan mong iting sakripisyo, king kaligayan ning kekang lagyo, padalisaya na kami at tayran painturo king bielananga, itiaduan mi kapmilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabe yake kayo, At keka antimurin. yat nayo ring puso yo, Makayat na no king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matulit, pasalamatan da kamparati, numan karinoy pa, Dios kelananga at lubos mayupaya. King lugod na keka, yang lelangan ing tao, at inyang mengain tulid yo ni parusan, king kaya kang pakalulu kaya kayang kinabos. Kapamilata ng Kristong Ginumi, kapamilata da ring anghel at ning sablang koro ning banwa, mitmong kapagmulalan ng sasamba harapan mo, ing siwalami, makisan metong sana king karela, kabang ngaming kakanta. Banal, banal, banal banaling yaing Ginoo, Diyos Diyos sa mayupaya, mitmo'y banwa ating yato, king kaya kaligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalading daratang king lagyo ning Ginoo, asana king kakatas-katasan. Tunay kapin banal o ipa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sana reting ayin king ambuning kek ng Espiritu, ban para kay kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayami daon kusang loob king pamaylasan at kamatayan, kinuaning tinape, salamat yakeka, pirasonet binyene karing kayang disipulos at ngana, kananye iti ikongan at kananye, iting kanakong katawan mi daon niya para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan, kinuaning kalis pasibayo yang salamat keka. Binyaning kalis karing kayang disipulos at ngana. Kananye iti, ikongan minum ko kaniti, iting kalis ning kanakundaya. Ing daya ning bayo talananggang tipan, ami bubu para kay kayot para karing sablang tao. Banket ami patawaran la ring kasalanan, daptan nyo iti antimong pamigagana ka kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. I Kristo meteya, i Kristo sinubliyang mebye, i Kristo datayang pasibayo, king kawakasaning panahon. Inyang eni, kaganakan mi o impa, ing kamatayan, pamanyabli ng mebye ning anak mo, daraon mi kay ting tinape ning biye ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka. Pepalirian mo kaming matampang, talakadarapan mo, bahan sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, ikamingan sanang misulo-sulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ipa, ing banal mong balayan, makalaganap yaking metong ayato. Ban may ganap yaking lugod, kambe ng Francesco, ingke kaming Papa, kang Florentino, ingke kaming Obispo, kang Pasyan, ingke kaming Obispo, emerito, ding sablang pari, lalo na yamong Norman, ingke kaming Kura. Ganakan mula naman ding kapatad mi, pepainawan at maninayang subling mi, at ding sablang mayang unabiye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluhan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya benang Maria, ing birhen indo ning Dios, kaya benang Jose, ing kayang esposo, kayan tabe daring apostol, ating sablang banal, at tinupad king malmong kaburian, king kekabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ibang mayupayang tutu, kagum ning banal Espiritu, pupuriyon dakat parangalan manggaman, king alananga. Amen. Antimong anak ning Diyos, mahusta mo at manalangin, king ibang at sibanwa. Ibami at ikabanwa, isamban niya lagyo mo, datang kay kaming kayarian mo. Ipamintuan ning loob mo, ket isulipan ti banwa. Ing kakanan mi, kingal doldo, ibiye mo ke kami kingal dongeni. Ampoing patawad mo ke kami, ding salami ke ka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami.
Mga emo kay paisaul kin tukso, nunay kabos mo kami king marok. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning kay kang pakalulo, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling keka, ing kayarian, at ing kayupayan, at ing ligaya, manggamang king alananga. O Ginoong Yesu Kristo, as sinabi ka rin kay apostol, ing kapayapan, lalakuan ko kay kayo, kapayapan ko babiye ko kay kayo, emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan din kay kambalayan, pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabay ang parati kay kayungan. At keka, ang timurin. Ipakit tangini, migakametong tamo, king lugod at kapayapan. Kapayapan po kay kayungan. Peace be with you. Kordero nin Diyos, amilalako, king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero nin Diyos, amilalako, king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero nin Diyos, amilalako, king kasalanan ning yato, ibiye mo kaya kami ing kapayapan. Kaluguran kong kapatad, nyo Jesus, ing kordero ning Dios, ing milalako king kasalanan ning yato, mapalad tang mayawos king apuna ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat ikas nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Pilasan yu at subukan, ing kaya paning Ginoo, tumulaya ing taong kaya magsantong. Manalangin tamo. Oy pamimiglalang, kapilan man sana, eke magkulang mamampang kapurian ke ka, para king masaganang biye, ang yan ipagkalub mo ke kami,
kaniting Eucharistia, at parati kesa ng makabuklat a pilubluban, tanggap king kekang kalam. Iti aduan mi kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Siklod tapo. Manalangin tapo. O Diyos sa ipami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka, itkabilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na, karing dakalatao. Ipanalangin ming antabayanan mula, ring taong mitutukan, manintun panulo, para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula, ring sablang doktor, narsis at ding sabang lilingap, karing misalunan. Ban makasuyula, karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin milaret ang miyawan na, kumayap na lasanang malagwa. Ingatan mula retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo ke kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magobra kami, para king ikayap da, ring sabla. At bang makasawp kami, karetang at tsuking pamangailangan. Ipaniga pumikeka, ing patuknangan mo na sana, ing pangakalat na, niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkala mo iti, ing kapamilataning ginuming Heso Kristo ng anak mo, ang mabibye ang pong mag-ari kambe mo, king kameto nga ning banal na Espiritu, Diyos manggaman king alananga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na induning Diyos, mo sana pisawili ingaklis mi keka, king kakulangan mi, nune bagus mo kami ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluwan mo kami. Inginu mantabeya kay kayo. At keka antimurin, Bendisyonan na kayo ng Diyos, mayo payang tutuing iba. Inganak ating banal ay Espiritu. Amen. Kaya katamo pong misa, mayarine, umetamo, king kaya panatlugod ng Kristo. Salamat, King Diyos. Benging Diyos po kay kayungan. Benging Diyos po among. Salamat po among.